Spomen park Slobodište je delo Bogdana Bogdanovića i njegovih brojnih saradnika. Nastalo je na ovom mestu gde je okupator tokom Drugog svjetskog rata od 1941. do 1944. godine na padinama Bagdale nedaleko od Kruševca, a odmah iza jednog od njegovih koncentracionih logora, streljao preko 1000 zatvorenika, među kojima rodoljuba, talaca, boraca Rasinskog četničkog korpusa, boraca Rasinskog partizanskog odreda i nasilno dovedenih ljudi i žena iz grada i okolnih sela. Ja sam dobrovoljno došao da oslobađam Kruševac. Čim čujem juriš, prvi ću da krenem. Zbogom mili, Bogom dragi, ostanite u ropstvu. Ja odlazim s četom svojom. Komš, što smo živjeli smo. Ceo život proveli smo zajedno. Evo zajedno na onaj svet.